Selam i pozdrav za sve. Dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u još jedan video. Ovo je drugi paket sa Temula. Nadam se da vam se prošli video svidio. Kad smo otvarali prvi paket. Sad ćemo drugi. Ima isto zanimljivih stvarčica. Iz prvog paketa sam ovu haljinicu. I baš je lijepa. Isto tako mi se sviđa i mekana, tako da ću danas 100% u njoj biti. I tamo sam ja probavala da vidim hoće li mi moći. Baš je super, kao mi odgovara, kako ja volim. I eto. A sad ćemo otvarati ovaj paket. Ovaj paket je bio 40 maraka i 50 fejlija. Ima svega i svačega koji je prošlo. I eto, ostanite da vidite šta sam ja te gluposti kupila. Prvo ćemo opet krenuti za kameru. Dosta sam stvari za kameru se uzela jer kod nas je ovo za kameru baš skupo, tako da sam sa Temula dosta stvari uzela za kameru. Opet sam kupila ovaj nastavak za kameru, što njoj treba da mogu zašarafiti na stative. Znači, to je bilo neki marka 2. Donijela sam i kameru jer će mi trebati za nešto. Evo još stativ. Ovo je jedan mali ovako kad snimam u kuhinji da imam za kuhinje. Ovako ne može se više rastegnuti, baš je malo i super mi je. Evo ovaj ćemo na kraj. Ovo su još jedni solarni ukrasi, kako bi ja to rekla, za bani. Ovo ću ja na terasu staviti. U prošlom videu sam 3 imala, a u ovom paketu samo jedan. A ovaj mi je došao sad rastavljen koliko vidim. Da mi je ostalo koja. Moram sad staviti ovi. Ovo je meni kao pečurkica, bukvalno. U pozadini mašina radi. Šta da radi, ne mogu tome ništa. Mora raditi žena šta joj je. Ja radim, tako i ona mora raditi. Evo ga. Baš je slatko, sam da upalim da vidimo radio. Ja ne vidim ovo da radi. Da nije mora napuniti cigaret prije. Sve jedne su one rane kad sam ovako stavila. Aha, moram odlijepiti ovo. Ja sad radim. Evo sam ovo blicanje palo. Mislim da definitivno treba napunjenje. Ovako izgleda, baš je preslatko. Ovo ću jedne na ovu terasu, a jednu jer imam 2, a drugu na ovu vamu. Na večer će baš biti lijepo. Cijene i ostalo ću vam slike ostaviti da vidite bolje. Toliko je preslatko. Ajmo mi dalje. Aha, ima i ovaj što ide u zemlju. Ovo će me mačka se skakati po ovome. Ajdemo dalje. Da, ovo je ekstra, stvarno. Ovo mi se nisam nadala da će ovako kvalitetno i dobro biti. Ovo mi je kao torbica za kameru, da mogu njene stvari staviti u zid. Evo ovako izgleda. Ali je torbica baš kvalitetna, kao što možete vidjeti.
Ona je bila oko 4 marke. Imam ovdje jednu pregradicu, ovako kad negdje putuje. Imam ovo, došlo mi je, kao da stavim to. A mogu ja to izvet, ali ne veze. Ne znam ni uopšte zašto je ovo sve. Nemam pojma. Ali je torbica stvarno kvalitetna. I nije ni ogromna, ni ništa, mam u torbicu stani. I baš je kvalitetna. I čvrsta. Dalje sam naručila potkoše. Potkoše što imaju, što ne trebaš grudnjak oblačiti, kako drugačije rekao. Što imaju spužvice u unutar. Samo nekako mi je providna. Ali su okej. Možemo jednu probati da vidimo kako mi stoji. Vidite, ona se razvlače. Ja mislim da su univerzalne. Ima ovako bijela. Smeđa kafena. A ovamo sa strane su naborane. Ovako. Lijepe su. I ova mašina cijeli video će biti. I logično, ništa bez crni. I crna. Pa okej, izgleda za ljeto, onako bučeš ovo i šorci, haljinu, suknicu i to je to. I ta 3 je bilo oko 5 maraka. Evo da imamo ukras, to jest ne cvijeće, ovo je sunčice, koji sam uzela jer mi se svidio, ali nemam pojma gdje ću ga staviti. Vidite kako je slatko. Sve je oko vrata ovako. Baš je slatko. Mislim sam gore, više kuhinje na ovu policu. Sad ne znam, vidjet ćemo. Ali lijepo. Mogla sam čak ga možda i vani negdje objesiti. Baš je slatko. Dalje imamo limun koji ću objesiti. Mislila sam ovo za vani, ali ovo iskreno meni žao vani objesiti. Ovo je kao stilopor. Baš je slatko. Moram vas da ostaje da vam ljepše da se vidi. I mislim da ću ga možda u kuhinji negdje objesiti. Ne znam, vidjet ćemo. Ali baš slatko. Ovo je bilo vrglave 2 marke. Možda jeftinije. I onda imamo ove kamenčiće koje kao svijetle naveče. Za vazu ili šta već ja pojma. Jako izgleda. To su baš sitni i mislim da ću vazu neku staviti vani. Samo ću vidjeti. Mislim da nemam pojma. Samo ovo se istrese i gledam, to je to. Ovo je bilo oko 1 marke. Ajmo dalje. Ja sad imam maskicu za kameru. Uzela sam plavu jer moja omiljena boja je plava. Sad ćemo vidjeti. Će to išta valjati. To je hoće li ona moći unutra. Jer ja nam je već jednom ispala. I ovo je bilo pravo jeftino i rekao, haj kupit ću se. Čak, naopačke ja ovo. Ovako ide. Ne diha traka. Bože. Okej. Cool. Samo što ću, kad moradnem puntje,
zato što ću kad moram vas zapuniti, morat ću izvaditi iz ovoga, jer ne može ovo da se ne izvadi. Šta sam dobila? I ovaj mali i ovaj veliki. Ja ću se ovaj veliki, ali gdje da ga zakačim? Dobila sam isto ovo, sad, a ovdje da stavim ovako i mogu skinuti. Prava zaštita. Ali ću samo se ovaj uvraniti. Stvarno ovdje ću ga lakše i nego ovom sa strane. Možda sa strane ide ovaj manji. I sad kad ispadne mene neće ništa biti. I moj bož, ne mogu fino. Mogu i ovako si. Eto, i oko vrata stavim. Eto, imam sad i maskicu. Baš je slatka i baš je lijepa ova boja, plava. I baš izgleda kvalitetno. Imaju za onaj drugi nastavak, ali od njega neću staviti. Samo sam ovaj stavila. Ekstra. Idemo mi dalje. Ovo sam pokazala. Ostalo su nam još dvije stvari. Još limuna. A ovo je baby limuna. Čekaj, ovo nisam ni vidjela. A joj, ovo je onaj buket. Ovo stvarno juče nisam vidjela. Ja sam zaboravila samo buket da stavim u vazu. Aj, kako je slatko. Stvarno ovo nisam vidjela. Baš je slatko. Ovo je kao limun ili nešto, nemam pojma. Preslatko. Eto. Ovako, za varnice sam ja to još moram malo ovako kako je stajalo. Pa sam se zgnječila i ovo definitivno smrdi. Hajde da vam još pokažem ovaj veliki stativ. On je bio oko 8 do 10 maraka, ne znam. On je baš ogroman i bogan težak. Stvarno je težak. Još kad se razvuči da vidite koliki je, vidjet ćete. Kvalitetan je stvarno, neka jaka plastika je. Ima i ove nastavke za obično za ovaj kameru, što sam i uzela za ovu kameru. Odmah ću ja to se uvrnut. A mogu i staviti onaj nastavak za telefon na ovo. Čekaj sad da sad ovo. Jel ja zavrćem ili šta? Ovo trebam držati da zavrnim. Jako si nesposobna Medija. Kako sam ga ovako nahijela. Ajde sad otvoran. Tako isto. Evo ga. Ovo je da izvučem. Vidite koliko se može razvući. I ovo nemam pojma zašto. Ovo može samo onako. I dole imamo nogare. Čekaj, kako sam ja ovo... Čekaj da ja sklopim da ne bi šta porazbijala. Aha, ovako. Stvarno je kvalitetan. Idemo kameru gdje da stavimo. A ima i ovaj, kao da ja to namještam kako hoću. Znači idemo je staviti. Nemoj mi samo reći ne možeš. Možda nije za ovaj happy. Nekako mi malo ova
Ja ne, jesmo ovo. Pa je ušlo. Ušlo je. Ja sad potrebi. Ne vidim ništa. Dobro. I zabranjeno uopće da ne bi se pomiralo ništa. Eto. Sam malo ide sad do žica ali je super, stvarno kvalitetan je pravo. Sad ja ne znam zvuk. I juče sam ovako, nisam znala kako se noge vraćaju. Aha, sam povučem gore. A onda ovako sučem. Dobro je. Eto, i sad imam svu opremu za moju kameru. Eto ga ljudi, to je to. Ja sve sam vam pokazala. Sve se sviđa. Sad ćemo obući u jednu potkošulju da vidimo kakve su. Hoćemo moći da ne budu kratke. I eto. Nadam se da vam se sviđa ovaj video. Koji jest, lajkujte, pretplatite se na moj kanal. Podijelite video, komentarišite. I eto, pišite šta vam se najviše sviđa. Meni su ove gluposti najslađe. I one solarne lampice. Tako da ću odmah ići danas, sada startam. Prvo moram početi stajne i reći što sam od snimanja napravila. Eto, vidimo se ljudi u idućem videu. A idemo sada probati ovo. Da vam pokažem još ovo izbliza. Oj, noge su me zaboljene. Znači, čekaj, piše ovdje ova marka koja li, pa ako nekom treba, stvarno je kvalitetan ovaj stativ i baš se dosta razvuče. Joj, sam imao problem ove noge nikako da ja ovo rešim. Eto, i stabilan je. Definitivno je stabilan. Vidite. Ekstra. Evo potkošlje. Malo mi je ko providna. Ako bude na video providna, ja ću logično obrisati. Super je, samo što mi se ne sviđa zato što je providna. Ima materijala i rastezljiva je. I sviđa mi se što je nabrana. Baš je lijepo. Slatka je. On pario zove moje djece. Vidimo se ljudi.